Alhamdulillah loh. Tak kau. Yo. Belakang jadi kameramen. Wah, golek gambar ngene iki angel ya, maksudnya iki nemu momentum ngono ki tidak mudah ya. Jadi eman-eman nek nganti terlewatkan. Tenan. Pelan-pelan lah. Mas Heri strike. Wuhu. Yay! Slow Mas, dapat gambar ini. Gede iki. Ya. Posisinya sangat bagus. Yes. Joran baru. PE8. PE4 jadi PE8. Setelane muni sah durek. Yo, harusnya ulun yo, manut. Oh, jiti nek iki. Heeh, kimpul. Bene barek salah e. Ket mau anteng. Endang-endangan bae. Oh, tol. Ish. 1 menit. Mantap. Gitu. Wela. Strike. Ini udah naik. Udah munggah, dia nunjem terus kok. Ya 5 kilo up ini. Mungkin ya? Lebih. Mantap. Wih. Stabil ngono sih ya. Ya jurane ya megek wae. Tenang ya untuk semono. Yuk. Jadi ra ngantuk. Masih dalam ya. Kuning nanti terakhir. Gambar istimewa lagi. Ya. Aku kameramen wae seneng wae. Nah, kuning. Yes. Coba iso juga Pak. Penampakan urung kita iki. Apa? 2 menit lebih. 2 menit lebih ya. Iya, Kimpul lah. Iya. Kimpul itu bukan. Pengiring enggak dasar. Orang nunjem. Banget ge. Apa? Cukup, Pak. Gancur ah. Enggak usah kacau. Ya. Terus coba, Pak. Tonton ra. Wow, tronton. Wuh. Trontone cuwah. Mantap. Tetap difoto iki trontone. Tronton, Bro. Ini tak foto ini. Tetap dicekel di foto. Pas rebel. Kadang-kadang sendiri mau gitu. Nek wingi dicek ya saiki ya tetep digatekke. Wow, trontone berapa kilo ini? Wah, lebih 15 kilo ono paling. Itu. Pakai tang, Pak. Belakang. Ijo. Waduh, Tronton. Sudah. Mantap. Yes. Pintar Jan. Pas.
Pas ininya. Makan. Tronton nek iki. Tronton, Nek ini. Oh, Ampun. Tronton. Tonton iki. Tonton iki. Heeh. Sini pindah sini lho. Penak jalan T8 iki. Ya penak iki to mentule indah. Asap. Ora ono powere. Ya dinikmati. Rontot, Bro. Mintanya yang hijau. Yang hijau. Enggak, ini pakai yang ungu. Rontot, Bro. Gambar halo, Mas Krisna. Wah, pas. pas banget. Pas. Agak turunin dikit. Enggak apa-apa, bebas. Turunin aja. Oh, kok main apa iki? Hah? Mek mengambang tenggiri lho. Hati-hati lho. Wes ora nggo neklin. Ora apa-apa. Iso tenggiri. Tenggiri. Kendok ke sini. Awas, jalan. Sik, tahan we. Celup ke jorane, celup ke. Nah, ngono kuwi. Ayo, terus. Tenggiri, wes positif tenggiri. Wes, tahan. Awas. Yap. Bismillah. Sik. Jangan kena kapal. Sabar. Jangan kendor, Mas. Fokus dulu, Mas. Jangan dipegang spoolnya. Rapopo. Santai. Awas depan. Kesel po. Pindah kok, jangan maju. Maju. Ayo tanganmu ya, betul. Apa lu, Mas? Ujuk kendor. Tenggiri munggah 1 ekor. Jangan sampai kendor.
Oh, udah dekat, Pak. Ini terus, Kak. Gini jelas. Alhamdulillah. Halo kamera. Itu on terus. Mantap bro. Kena tribel karo itu papan ya. Aduh. Wes. Lagi. Cari naik. Cari mau naik. Wes jangan mindah wae, Pak. Aku harus pengen aku ya wes. Wah ini gede ciliknya beda. Puteran. Wah, katut sandal. Wah, istimewa. Yok. Kepengen ra? Mas Eka. Foto, foto Mas. Foto. Stop dulu. Perjalanan pulang Triplok Gending sama Mas Heri, Mas Joko, sama Mas Eka. Ini Mas Rasido Boncos ya? Rasido Boncos. Ini Bung, tronton nih. Nonton lumayan. Lumayan. Daripada lumanyun. Ada lumanyun. Sama tekong Pak Ikin. Ya. Kayak mulai lar malam suwoi. Dan skornya iya trontonnya. Iya. Iya. Tapi ada yang iya. Makan jik. Makan jik loh. Lumayan lah daripada lebih bocor. Alhamdulillah. Nah, sampai ketemu lagi.